ଆଜିର ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। हेलो आज भोड़क पंचायत भंसाई गाँव माँ मंगला मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अवसर में ये जो आध्यात्मिक सभार आयोजन करा सभार सभापतित्व करुवा सान भाई श्रद्धेय तपन मंचासीन ओडिशा उच्च न्यायालय वरिष्ठ आईनजीवी एवं ओडिशा गौ सुरक्षा समितिर सभापति श्रीयुक्त सुरेश चंद्र पंडा महोदय जो परिप्रेक्षी में आज एकजुट होती ए प्रकार एक भव्य सभार आयोजन हो माँ मंगला मंदिर जे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दिगरे निजर सबकि समर्पित करिचंती मंचासीन अनादि बाबू एवं अन्य माने जे मो डाण पार्श्वर बसिचंती समस्त ए गाँव गुरुजन मो सामने उपस्थित ए गाँव समस्त सम्मान्य माँ भौणी गुरुजन युवबंधु तथा छोट छोट पिला समस्त को मु आज एक दिव्य भव्य कार्यक्रम आपण मानकर उपस्थित ये सभार गौरव वृद्धि करिथिबारु ये सभार मर्यादा वृद्धि करिथिबारु सर्वोपरि यही एक दिव्य कार्यक्रम मु उपस्थित हेबार सुजोग पाई निजक कृतार्थ मन कर बंधुगण मु किसी निर्दिष्ट विषय उपरे मोर वक्तव्य प्रदान करी सबु कथा आलोचना करिवार समय नहीं पंडा बाबू अच्छा भारत एक हिंदू बहुल देश शतकड़ा 85 भाग हिंदू भारत वर्ष बास करती तेरे हिंदू क्या कहुए से अनेक मत रही नाना मुनि नाना मत रही मुझे जानी पंडित उत्कलमणि गोपबंधु लिखिं निज हित लगी जात नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु जहाँ संस्कृत कह जाए अयं निज परबित गणना लघुचेतसम उदार चरितनाथ वसुदैव कुटुंबक समग्र विश्व को ये गोटे कुटुंब व परिवार बोली विचार करे एवं समग्र विश्व को जे ज्ञान विज्ञान आलोक उद्भाषित करे एवं तार प्रति रक्त बिंदु को जे विश्वर हित समर्पित करे सी हूँ प्रकृत हिंदू आज भारत वर्ष आपण मैंने जानी आश्चर्य हे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में भारत आज समृद्ध कौन अभाव नहीं मात्र दुख परिताप विषय ये समग्र विश्व को ज्ञान विज्ञान आलोक आलोकित करुच्ची से भारत वर्षर हिंदू माने आज ज्ञान विज्ञान समृद्ध होता सत्वे भी शक्तिर अभाव आज विश्व स्तर में निजर पराकाष्ठा पराक्रम प्रदर्शन करिवारे विफल होती कही रखा चाहे ज्ञान एवं शक्ति आम ज्ञान समृद्ध मात्र शक्तिर अभाव
জ্ঞান এবং শক্তি পরস্পর পরিপূরক। তেଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଏକତାର ଅଭାବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ 190 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏକତାର ଅଭାବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସମବେତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହା ତପନ କହୁଥିଲା, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦିଟା ରୂପ କହୁଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଦେବାଦେବୀ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଜରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ପରାକ୍ରମଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଶାନ୍ତିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅତୀତରେ ବେଦ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାବସ୍ଥାନର କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଦରକାର ବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଯାହାଙ୍କର କାମଧେନୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଥରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସେଇ ବାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବଶିଷ୍ଠ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆୟୋଜନ କରିପାରିଲେ ବଶିଷ୍ଠ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗାଈ କାମଧେନୁ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ଗାଈଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଈ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର, ଏଟା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନୁନୟ ପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଳପୂର୍ବକ ସେ ଗାଈକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କୁଶ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡ଼େଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର।